abasirikare bose ba RDF barashize. Abasirikare ba RDF barashize. Bamazwe nande? Bamazwe n'iki? Ibuvira se ni mu Rwanda. Wari wumva nari mu Rwanda rukubwira ko hari umusirikare w'u Rwanda uri ku butaka bwa Kongo? Ariko ibyo ntago twakubuza kwimagina cyangwa gukomeza kubyumva uko ushaka no kubifata uko ushaka. Ibyo byo rwose ndatekereza ntago ari ikibazo cy'undi muntu. Wewe bigumane gutyo. Noneho baranakubwira bati indege yaje igambiriye kurasa ahantu ntibyashobotse yahushije ahubwo iragendera sa ubotoya. Ngo ngaho mbwira ngo bari muri yo sare ahubwo wewe warukwiye kuza umbwira umpa amazina. Wowe nza nkakubwira ngo indege yari igiye kurasa ahantu irangije irahahusha irasa handi, ariko wowe ugashaka kubyemera uza ushaka kubihinyuza. Warukwiye kuza ubihinyuza ariko unazana nyine ugaragaza ngo hari mwaba naba dore bapfuye. Naho kuza gutyo uhimba gusa ngo barapfuye bande. Turi kuvugana rero, Kongo yatangiye kuganira n'Uburusiya. Kongo yatangiye kuganira n'Uburusiya. Ikimara gutangira kuganira n'Uburusiya, ubu hari umujenerali ukomeye wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na delegasiyo ayoboye bari Kinshasa. Ishusho yerekanywe amatora muri Uganda yabaye, abantu bagiye baratora. Ariko ubwo byenda wasanga hari n'ibitagaragaye jewe simbizi. Ariko amatora muri Uganda yabaye ndetse mutegereza ibizayavamo. Ariko Bob Wine ikigaragara nkurikije jewe ibyo ndi kwibonera, ntabwo Bob Wine nubwo atazi ibiva mu matora, ariko byamaze kugaragara mu by'ukuri ko byarangiye nta kintu yiteze kizima. Bukeye AFC M23 baravuga ngo niyo yabisabye na ba Joseph Kabila. Ariko nyamara abo muri Kongo ba Kalonji na ba Jean Claude Mubenga na ba Tshisekedi bavuga ngo sibo babisabye. AFC M23 tubona yanditse ibaruwa ivuga ko ubutumire itazabwitabira mu gihe cyose batarayisobanura niba bya Doha na Washington bitagifite agaciro, cyangwa se niba Doha itari muri ibyo ngibyo bishyashya byababije. Ibisohoye ibaruwa. None Sovora RDC ya Joseph Kabila Kabange nayo isohoye ibaruwa. Taje burya ngo mutukane mbameze nk'uwarumye mpuhaho. Nduma mpuhaho. Ariko yujuga tukana none ukanatangira rwose. Wabonye ikiganiro nakoze maze kugikora, uraza we utanga commentaire, umaze gutanga commentaire rwose ugahita uzanamo n'amoko. Harya nimwe mushaka kuza kuyobora u Rwanda. We urabona umuntu hano arimo gukora ikiganiro, we ugahita umubona mu bwoko runaka. Ibaza u Rwanda rwayoboye n'abantu bamaze gupfa mu mutwe kuri urwo rwego. Wowe ukibona umuntu ntumuzi, ntuzakomoka, ntuzi ubuzima bwe, ntuzi uko bayeho, ugahita umubona mu Bahutu, ugahita umubona mu Batutsi, ugahita umubona mu Batwa, akaba ari cyo kintu wumva wavuga. Ubu babaje. Joseph Kabila Kabange biciye muri Sovora RDC, ryashyaka baherutse gushingira muri Kenya. Bari babahamagaye muri Angola, bagiye kubonana na Joao Lourenço. Byaje kugenda bite rero, byaje kurangira bite bya bintu. Byarangiye Sovora RDC biyurana wa Matata Ponyo na Joseph Kabila n'abandi bamaze kwandikira umuhuza bamubwira ko mu by'ukuri byakabaye ari byiza, ariko hari ibyo Kinshasa ikwiye kubanza gushyira mu bikorwa. Mu mujyi wa Kinshasa, ikintu bita umwuzure watewe n'imvura. Kinshasa ibinyabiziga ntibiri kubasha kugenda. Narabibabwiye umurwa mukuru wa Kinshasa ni puberi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu nkuko musanzwe mubimenyereye. Jewe ndi Robert Sympathique Iyandemye. Muri iki kiganiro cyacu rero turi buze kugaruka ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye mu makuru yacu ari kugenda avugwa hirya no hino. Reka aya makuru yacu tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyo nababwira nuko kugeza uyu munota Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kugirana ibibazo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze kumenyekana ko irimo gukorana n'Uburusiya, bakaba bagiye no kugira amasezerano bagirana. Ibi
rero bije nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika zifuzaga kuzagirana amasezerano na Kongo cyangwa se kugirana amasezerano na Kongo gusa, ariko Kongo nayo ntikomeze ivangavanga izana akavuyo k'ibihugu hariya ku butaka bwayo. None murabizi abashinwa barahari bamaze gusinyana na leta zunze ubumwe za Amerika, none Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kugera no mu Burusiya. Ibyo rero ni ibibazo byamaze kuba ibintu bibi cyane, turi buze kubigarukaho muri kino kiganiro cyacu. Ikindi ndi buze kubabwira nuko Joseph Kabila Kabange biciye muri Sovo la RDC cyangwa se Sovo le Congo, ubu ngubu bamaze kwanga bya bindi by'ibiganiro ngo birabya Angola n'ibindi. Bamaze kuvuga ko mbere ya biriya biganiro hari ibintu Tshisekedi agomba kubanza agashyira ku murongo kandi akagaragaza n'ubushake bwo kuba baganira. Bikimeze gutyo nanone Senko na SSC nabo bavuye i Rwanda muri Angola, nabo bamaze kuvuga yuko hari uko ibintu bigomba kugenda, ko batagomba kwempozwa n'ibyo Tshisekedi yifuza. Bavuga ko iyo hariho ibiganiro nta ruhande rumwe ruza ngo rwishyirireho amategeko n'amabwiriza yarwo. Ibyo ngibyo rero nuko nguko ibintu bimeze. Ikindi kandi nanone twakomeje kubagezaho inkuru igaruka ku bijyanye na drone yagiye irarasa hariya mu Buvira. Nabonye rero biriya bintu bya drone yarashara i Buvira, ibintu buri wese ari kubivuga uko ashaka. Nabonye hari abantu bishimye cyane baravuga ngo muraje mubona, baravuga ngo Wilingoma yapfuye ngo ariko uzi ko ikintu maze kubona, hari abantu bari hariya, harimo n'uwitaga Animal Chat hano, wese izina wiyise sinzongera kurivuga. None uraza hano ukadedema ukavuga ibigambo byose ushaka uzutukana. Hari abantu bari hariya bicaye bategereje, bo bazi neza yuko isaha n'isaha, umunota n'umunota bazaserebura. Iyo rero drone ije igakubita kuriya, nta yindi nkuru, nta kintu bashyira imbere ngo abasirikare bose ba RDF barashize. Abasirikare ba RDF barashize bamazwe nande? Bamazwe n'iki? Ibuvira se ni mu Rwanda? Wari wumva nari mu Rwanda ari kubwira ko hari umusirikare w'u Rwanda uri ku butaka bwa Kongo? Ariko ibyo ntago twakubuza kwimagina cyangwa gukomeza kubyumva uko ushaka no kubifata uko ushaka. Ibyo byo rwose ndatekereza ntago ari ikibazo cy'undi muntu, wewe bigumane gutyo. Noneho baranakubwira bati indege yaje igambiriye kurasa aha hantu, ntibyashobotse, yahushije, ahubwo iragendera sa ubotoya ngo ngaho mbwira ngo abari bari muri iyo sare ahubwo wewe wari ukwiye kuza umbwira umpa amazina. Wowe nza nkakubwira ngo indege yari igiye kurasa ahantu, irangije irahahusha irasa ahandi, ariko wowe ugashaka kubyemera, uza ushaka kubihinyuza. Wari ukwiye kuza ubihinyuza, ariko unazana nyine ugaragaza ngo hari mwaba n'aba dore bapfuye. Naho kuza gutyo uhimba gusa ngo barapfuye bande? Barapfuye bande se? Barapfuye. Abandi ngo meya wa Uvira yapfuye, yarari muri iyo nama. Colonel Wilingoma yapfuye, yarari muri iyo nama. N'abandi benshi bari muri iyo nama bapfuye. Ntacyo mwakuyemo. Yewe gusa icyabaye, drone za leta ya Kinshasa zikomeje kurasa zigahitana abaturage. Icyo muzabona nyine, abaturage bazakomeza gushyingurwa. Icyo nicyo kiriho rwose, abaturage bazakomeza gushyingurwa. Ikindi biragaragara yuko hari abantu mwicaye mutegereje ikibi cyose kije kuri AFC M23, simbizi mwebwe. Icyo si cyo kibazo. Njye icyo nemera ni kimwe: Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iteguye ibitero ikabigaba, bishobora kugera ahantu hari abantu muri M23. Icyo cyo si ikibazo kuri jewe, ndabyemera. Ikindi, niba Kongo Kinshasa irwana n'abantu muri M23, buri ruhande ruratakaza. Leta ya Kinshasa iratakaza na AFC M23 nayo iratakaza. Icyo si ikibazo, abantu barapfa ku mpande zose. Ikibazo jewe rero mfite ko ku mpande zose abantu bapfa, ku ruhande rwa Kongo barapfa, AFC M23 bagapfa. Ariko se ku ruhande rwa AFC M23 turebye ibitendo, ibikorwa, ruri hejuru cyane, ruri imbere, ntirbarwambura na santimetero imwe y'ubutaka. Bafashe kuva Bunagana kugera Uvira, impande zombi ziratakaza. Wowe nawe mbwira aho uhagaze. Turaza tuvuge ko Kinshasa yagabye ibitero by'amadrone, tugende mu by'ukuri kukuri, byayifashije iki ibyo bitero bya drone? Abaturage bapfuye, abayobozi muri AFC M23 barahari,
abasirikare barahari, inzego bashyizeho zirahari, bari gukora, ibice bafashe baracyabifite, nta na santimetero imwe yavuyeho. Wowe ukaza gusa ngo bapfuye, uri kurira ntuzi uwapfuye, ntabwo nta kintu na kimwe ufite, nta makuru na make wibitseho. Wowe icyaye gusa ni ukujya ugaserebura ngo drone yaje ngo bose ngo nta n'umwe ubashije gusohoka. Hehe, bose ngo nta n'umwe ubashije gusohoka. Hehe nyine, hehe. Ibyo rero birasanzwe, ibyo birasanzwe kuko birazwi. Hari abarundi, hari FDLR, hari Wazalendo, hari FARDC, hari n'abashyigikiye abo bantu bose, interahamwe bose bari aho ngaho. So y'akantu kariya rero kabaye, uzumve ntibashobora no kuvuga ko ari abantu bo muri AFC M23 kugira ngo bakange adversaire, bahita bavuga ngo ni ingabo za RDF ngo zipfuye, ngo RDF barayimaze ngo barashe ibirindiro bya RDF muri Kongo. Sha ibirindiro bya RDF ntimwaba muri abasazi hubwo. Ibaze wari kuvuga ngo indege ya drone ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngirashe ibirindiro bya RDF ku butaka bwa Kongo papa. Harya mugenda mwitwaza ngo RDF ngo yafashe se ubwo butaka bwa Kongo. Yala sha murababaje gusa, murababaje. Ariko ikiza gihari ni uko abafashe buriya butaka nabo muri AFC M23 igitangaje bari ku butaka bw'iwabo muri Kongo, baracyari kubuyobora, abandi bari mu buyobe n'amadrone no mu kanya bamaze guhanura izindi drone zindi za Kinshasa, bamaze kuzihanura. Icyo si ikibazo rwose, ahubwo abantu bari biteze bata ahubwo niyo drone ese reka ko bakoresha drone imwe mu mezi 6 cyangwa mu mezi 2 cyangwa mu ki, bagiye bakoresha nyinshi ko zigera ku ntegora ko abantu bapfa. Bakoresheje nyinshi noneho bagahita babirangiza. Nge bari kubikanyobera. AFC M23 ihora ikora inama Igoma, Ibukavu, bakajya Rucuru, bakajya Nyiragongo, bakajya Masisi, bakajya hehe, bakajya za Rubaya. Ejo bundi mu Rubaya aho bakoze n'umuhanda ko ntarabona izo drone zaje ngo zigabe ibyo bitero. Ngenda bakora inama, bagira ama office babamo. Igoma bafite office, Ibukavu bafite ama office, Uvira bafite office. Ko ntarumva izo drone zaje ngo zirasaba abantu aho bakorera kari nabo bayobozi bakuru baba bahari ko izo drone zitaza ngo zibarase. Aho guverinora ya Nord Kivu ikorera ntabwo abantu bo muri FARDC bahazi, aho guverinora ya Sud Kivu ikorera ntabwo hazwi, n'abandi n'ahandi ntabwo hazwi. Kuki izo drone zitatumwa ngo zize? Kugeza ubwo bagenda bagakora n'inama, bagatumiza abakadre, bagatumiza abanotable, General Sultan Makenga agafata ijambo, Corneille Nanga agafata ijambo, Erasto agafata ijambo, Guverineri Wirimanza agafata ijambo, abaturage bakabaza ibibazo, abayobozi bagasubiza ibibazo. Izo si inama? Uwo si umuruko si guterana kwa no muri AFC 23 kwizo drone zitaza. Ibiroma murimo no kwikirigita rwose mugaseka, ariko nta wababuza. Wibaze ko kumva ngo drone imwe iraje ngirarashe inahushije, mukaza mugaserebura imbuga zose, mukaza mukazitwika, ugatekereza ko hari na santimetero imwe abantu baza kuvuga ngo turayigaruriye. Biranze. Ahubwo noneho mukurikira amakuru mwumve ibice bindi AFC 23 yafashe. Ubu turi kuvugana uduce yafashe, namwe muratuzi. Namwe mumbwira utwaye FARDC yafashe n'izo drone, mumbwira aho yasubije inyuma AFC 23. Erega igihe cyarageze, nta kibazo muzajya mwikira igitamo nikomange ku gatuza, ariko muzajya mubeshya abo bakongomani bagenzi banyu bo kubeshywa nyine, mutaba mushaka ko bamenya amakuru y'ukuri. Rwose ukaburi intera hamwe kwandika ni eri ndende ya Kigali, ni uko wagiye nyine mu byandika bya Kabgayi, ariko mu byandika n'uburaza muri commentaire akaba ariko wandika nyine ukanigaragaza. Nk'umuntu uri aho ngaho nyine ukagenda mugahindura amazina, ibyara ni maro chat bigahinduka Dreama, bigahinduka ibintu biri aho ngaho bigiye bitameshe, ukagenda ukihinduranya ukavuga. Hari ikintu kiza twebwe dukunda, ntabwo ushobora kuko ngewe ntabwo unzi, nanjye sinkuzi. Icyo ukoze ni amatwi yawe wateze ibyo mvuga wateze amatwi yawe arabyumva.
ibyo ndi kuvuga iyo ari byo rero biri kugukoma, niko tubyita kugukoma, biri kugukora ahantu ukumva ndagukorogoshoye, kumva ibyo mvuze n'ibyo ukumva birimo neza, ikimenyetso kinyereka ko nakoze neza ibintu bya nyabyo, muraza mugatukana. Muraza mugatukana, nicyo kinyereka burya ko ibyo nakoze byari bya nyabyo, ko ibyo iyo mutaje burya ngo mutukane, mba meze nk'uwarumye mpuhaho, nduma mpuhaho, ariko hejuru ugatukana, none ukanatangira rwose. Wabonye ikiganiro nakoze, maze kugikora uraza we utanga komantere, umaze gutanga komantere rwose ugahita uzanamo n'amoko. Harya nimwe mushaka kuza kuyobora u Rwanda? We urabona umuntu hano arimo gukora ikiganiro, we ugahita umubona mu bwoko runaka. Ibaza u Rwanda rwayobowe n'abantu bamaze gupfa mu mutwe kuri urwo rwego. Wowe ukibona umuntu ntumuzi, ntuzakomoka, ntuzi ubuzima bwe, ntuzi uko abayeho, ugahita umubona mu bahutu, ugahita umubona mu batutsi, ugahita umubona mu batwa, akaba aricyo kintu wumva wavuga. ububabaje kandi ububabaje cyane. Ibyo rero ni ibintu biri aho ngaho, umuntu wese yareba akabireba cyangwa se ntanabyiteho. Nanone turi buze gukomereza ku nkuru zacu. Inkuru zacu ni inkuru nyinshi, ntabwo ari inkuru nkeya, ariko ziri buze gufata igihe gitoya rwose, turagenda tuzicamo muri makeya. Naho mu misozi ya Minembwe, ahantu hari umusozi witwa Buruta, umusozi wa Buruta rwose, ariko ibaza abakongomani barwanira ahantu hitwa Buruta koko warangiza uri umukongomani witwa Chilombo, Chisekedi Chilombo, ukajya kurwana ahantu hitwa Buruta ngo ni iwawe? Nuko rero ubu rero ahantu hitwa Buruta, hafi y'ahantu hitwa Puezero, ubu hari kugenzurwa n'ingabo za Twirwaneho, bamaze kwirukana Wazalendo, FRDC, Abarundi n'abandi bose bari hariya bahandaraye, ubu ngubu bamaze kuhakurwa tayari. Ikindi burya hari abantu rega mutari munazi ko hari ingabo z'Abanyayisiraheli ziri kurwana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru nanjye narabibonye ubwa mbere, mbanza gutinya kugira icyo mbivugaho, ariko biravugwa ko hari ingabo za Isiraheli zishobora kuba ziri kurwana hariya muri Sud Kivu mu bice bya za Fizi na za Bagana Kalemi, ko hashobora kuba hari ingabo z'Abanyayisiraheli, ariko zo uburyo zirwanamo nizo ziri gukoresha, cyangwa se bakaba bari guhugura ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Ibyo mubyumve. Ibyo nabyo rero ni ibintu biri aho ngaho. Turibuze kugarukiraho gusa, turibuze no kunyarukira mu gihugu cya Uganda. Bobi Wine buri minota 30 ari kujya kuri X, yaho zari Twitter, akandika ubutumwa. Byacitse byayobye ku bantu babashije gukurikira, ku byagaragaye n'ahagaragajwe, amashusho yerekanywe, amatora muri Uganda yabaye, abantu bagiye baratora. Ariko ubwo byenda wasanga hari n'ibitagaragaye, jewe simbizi, ariko amatora muri Uganda yabaye, ndetse mutegereze ibizayavamo. Ariko Bobi Wine ikigaragara, nkurikije jewe ibyo ndi kwibonera, ntabwo Bobi Wine nubwo atazi ibiva mu matora, ariko byamaze kugaragara mu by'ukuri ko byarangiye nta kintu yiteze kizima. Yavuze ngo Uganda is in the dark with the internet shutdown, ngo Uganda iri mu mwijima na internet bayikuyeho. Gukura internet se bishyira igihugu mu mwijima. Several incidents of ballot stuffing have been recorded. Niba twasanzwe tw'amatora nyine, ubwo hari ubya ari kunenga the regime military and the police is directly involved in repressing our agents at the polling stations. Aravuga ko abasirikare n'abapolisi ba leta bafite ukuntu bari guhohotera aba agents nyine ba Bobi Wine n'ishyaka rye. On top of abductions, the regime forces are targeting our leaders across the country. Ngo abayobozi nyine bakaba bari guhigwa n'abo bayobozi mu gisirikare ndetse n'igipolisi, bakaba bari guhiga bamwe mu bantu bo mu ishyaka nyine rya Bobi Wine. Ibyo byose rero turi buze kugenda tubiganiraho muri iki kiganiro cyacu, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Reka mbabwire rero ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye kudiringa n'igihugu cy'Uburusiya. Ibintu bya Kongo byo gutangira kudiringa n'Uburusiya, ku bantu mukurikira ibiganiro nkora, narabibabwiye cyane, ngenda mbikoraho mbere yuko basinya accord de paix de Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbereho nk'ukwezi by'umweru 2-3 nizo nkuru nari ndi gukora, ndi kubabwira nti inyuma yuko bavuye Washington,
nibitagenda nk'uko bari kubirota cyangwa bari kubitekereza, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izajya i Moscow mu Burusiya gukorana na Putin. Ubu turi kuvugana rero, Kongo yatangiye kuganira n'Uburusiya. Kongo yatangiye kuganira n'Uburusiya. Ikimara gutangira kuganira n'Uburusiya, ubu hari umujenerali ukomeye wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na delegasiyo ayoboye bari Kinshasa. Muzi icyo bagiye kubwira Kinshasa? Bagiye kubwira Kinshasa ko ibyo bari gukora batangira kuganira n'Uburusiya, kuko Kinshasa yari yanabihishe. None nabonye Jean Claude Mubenga yatangiye kugira inama leta yabo ya Kinshasa. Ni wa wundi uherutse kwakirwa na Tshisekedi. Jean Claude Mubenga wa wundi uherutse kwakirwa na Tshisekedi ari kumwe na Kalonji, baba tribaliste babandi bashyigikiye leta baba muri Amerika, bavuga ibintu bibi cyane by'ivangura bya bindi bitabaho. Mbonye ari gutangira yirizariza ngo leta yacu, ngo Tshisekedi urongera uradutengushe nanone, ntabwo wari kugenda ngo utangire kuganira n'Abarusiya ngo Abanyamerika ntibabishaka. Kubera iki? Abo ba Kalonji na ba Mubenga nibo bafite inyungu, ni n'abakoze ibishoboka byose ngo leta ya Kinshasa yihamagarire Amerika ngo bagirane deal, ngo bari bazi ko Amerika izazana n'intwaro n'ubwirinzi, ibintu byose bitabaho ku isi, ngo Amerika niyo ya mbere ngo izahita ibizanira Kongo. None leta yo yabisinye imaze kubona ko yo na Amerika uko leta yabitekerezaga nuko yabyibwiraga ntabwo ariko bimeze, se nako bigenze. Bahisemo kujya mu Burusiya. Amerika rero ise yohereza delegasiyo i Kinshasa. Iyo delegasiyo rero kimwe mu bintu yabwiye Kinshasa, yayibwiye ko batifuza ko Kinshasa ikomeza kujarajara. Mu gihe nyamara Amerika yanifuzaga ko Kinshasa izikurira bano bashinwa bari muri Kongo, ikabikuriramo buhoro buhoro, ariko bakabirukana bakahava. Ahubwo Kinshasa igiye kuzana no mu Rusiya. Ibaze, abashinwa nibo bahabanje bagira kontra. Kinshasa irangije isinyana na Amerika, bagiye no kuzana Abarusiya. Iyo ntambara se ninde wazayirwana? Ko n'uwazasimbura Tshisekedi atazayitsinda? Murumva icyo gihugu ahantu kiri kwerekeza? Ni ahantu habi cyane. Ni ahantu habi cyane ku buryo kwibwira ngo uri gutekereza kuhemera, kuhumva no kuhakira nawe ubwawe byakugora. Ni ahantu habi cyane, mbisubiremo ngo ni ahantu habi cyane. Rero kujarajara gutya, none ari Azerbaijan, Kazakhstan, Tshisekedi nta atageze, mu Misiri, muri Maroc, yarazengurutse Afrika, yarazengurutse Aziya, yarazengurutse Uburayi, yarazengurutse, yageze muri Amerika, hose Tshisekedi yagiyeyo. Biranze, atangiye ku Burusiya. Biraza kugenda gute hagati ya Tshisekedi n'Uburusiya? Amerika se yatangiye kubyanga, itari kubibona kimwe na Tshisekedi, yo biraza kurangira bite? Ntabwo biri buze kugenda neza. Ahangaha Tshisekedi ndatekereza ko agomba kugira ubundi bwenge n'ubushishozi byo kumenya uko atwara ibi bintu, kubera yuko Ubushinwa, Amerika, Uburusiya mu nkono imwe, ibyo bihanga mu nkono imwe ni ikibazo. Ibyo bihanga mu nkono imwe ni ikibazo. Kandi noneho ukaba utanafite policies, imirongo migari ihari ikora neza, ku buryo basibura umwe mwagira uko mwumvikana, mukagira uko mukorana, kandi ibintu bikagenda neza. Nta nubwo ariko bimeze. Ariko ubwo nta kindi, kuva ba Mubenga babitangiye, ndabizi bajya bagira inama Tshisekedi, bura ni mpamvu aherutse kubakira Kinshasa ku tariki 22 ukwezi gushize kwa 12 mu mwaka ushize. Yarabakire kubera yuko ngo bamugira inama, bakamwereka inzira y'ibyo agomba gukora, ngo kandi ibyo bamubwiye ngo biba ari byo kurusha ngo izindi media zose zo muri Kongo. Ubwo rero nuko bimeze. Nabo n'abagabo bari hari bishakira posts, bishakira imyanya. Ngira ngo mwarabibonye ko muri Kongo ukoze igihe runaka ntibamuha umwanya, aragaruka akihinduka Tshisekedi. Ubwo nabo tuzakomeza dutegereze turebe ese biraza kugenda gute, ese Tshisekedi n'Uburusiya baraza gukorana bate, biraza kugenda bite. Ubwo turaza gukomeza dutegereze turebe amaherezo yabyo. Ikindi nababwiye, Joseph Kabila Kabange biciye muri Sovola RDC, ryashyaka baherutse gushingira muri Kenya, bari babahamagaye muri Angola, bagiye kubonana na Joao Lourenço. Byaje kugenda bite rero? Byaje kurangira bite bya bintu?
byarangiye Sovola RDC biyurana wa Matata Ponyo na Joseph Kabila n'abandi bamaze kwandikira umuhuza bamubwira ko mu by'ukuri byakabaye ari byiza, ariko hari ibyo Kinshasa ikwiye kubanza gushyira mu bikorwa. Muri ibyo n'ibyo Kinshasa igomba kubanza gushyira mu bikorwa, hari ukubanza kugaragaza mu by'ukuri ko ifite ubushake bw'amahoro. Batari ko mu gihe mukigenda mugaba ibitero by'amadrone n'ibindi nta seserefe itubahirizwa, ibi by'ibiganiro ntacyo byamara. Bati kandi uruhande rumwe mu mpande nyinshi ziri mu biganiro si rwo rugomba gutegeka. N'izindi mpamvu nyinshi bakomeje kugenda bagaragaza, harimo nuko abari abantu bagomba kuba bizeye kwizezwa umutekano wabo mu gihe cyose baba bitabiriye n'ibyo biganiro, kuko abenshi bamaze gukatirwa. Barasaba ko bakwizezwa umutekano n'ibyo byaha bigakurwaho. Ibyo byose n'ibindi ntiriwe ndondora biri mu bikubiye mu byatangajwe na Sovola RDC yashinzwe na Joseph Kabila Kabange, Matata Ponyo n'abandi benshi bagiye batandukanye, bikorerwa muri Kenya mu mwaka ushize. Amaherezo yabyo rero na yahi, bivuze ngo bya biganiro bya Rwanda, Joseph Kabila nabo bahuriye muri Sovola RDC bashyizeho condition. Mwibuke AFCM 23 nayo yashyizeho condition. Ese noneho tujye ku madini kuri Gatolika n'amadini y'abakristu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ni SSC na Senko. Bo baravuga iki? Le tandem Senko SSC salue la démarche angolaise et promet de travailler avec l'équipe désignée par Joao Lourenço avant une nouvelle rencontre. Hano rero barimo kuvuga yuko nyine mu by'ukuri SSC na Senko barishimira intambwe yatewe na perezida wa Angola, ndetse bakaba biteguye gukorana neza na delegation yamaze gushyiraho mbere yuko kongera guhura. Bivuze ngo barahuye ku bwa mbere, ariko na nyuma bazongera bahure, hashyizweho delegation. Murabyumvise? Hashyizweho delegation. Ikindi gihari kiri kuvuga nuko dialogue intercongolais, l'Église catholique s'éloigne peu en peu de Martin Fayulu et semble de se rapprocher du tandem Kabila Katumbi ainsi que de AFCM 23. Hano bakakubwira ko ngo ibiganiro gomba guhuza abakongomani, ngo Kiliziya Gatolika yatangiye kugendera kure uwitwa Martin Fayulu, ahubwo ngo bari kwegera Joseph Kabila Kabange, Moise Katumbi ndetse na AFCM 23. Mwibuke uyu Martin Fayulu yagiye kubonana na Tshisekedi, anamwereka ko bashobora gukorana, amwereka ko ibintu byose byagenda neza, ndetse hatangira no guhwiswa ko Martin Fayulu ashobora kuzagirwa ministri w'intebe muri guverinoma nshya yagombaga gushingwa. Biza kurangira Martin Fayulu atagiriwe icyizere, hagumaho Judith Suminwa. Inyuma y'icyo gihe Martin Fayulu yagiye atangaza ibintu bikomeye cyane biteye ubwoba, amatangazo ateye ubwoba, aho yanagiye akoresha inama zitandukanye, kugeza ubwo na Tshisekedi igihe cyageze atangira kongera kumutera umugongo. None ubu tuvugana nyine, inyuma yo kumutera umugongo Martin Fayulu byamucanze, kuko no kuvuga ngo we nawe ari muri opposition, ariko nyine nk'umuntu umwe. Mu gihe kigaragara nuko AFCM 23, Sovola RDC n'abandi hari ukuntu bo bari kugenda bahuza, ariko Martin Fayulu akaba adahuza nabo, ntanahuze na Tshisekedi. Ariko ubwo byenda delegation yashyizweho na Angola izamuganiriza, izamufasha, abantu bazagenda bareba amaherezo yabyo. Ubwo rero turategereza turebe. Joseph Kabila hari ukuntu abiteye utwatsi, SSC nayo iri gushyiraho amakondisiyo agiye atandukanye agomba gukurikizwa, kuko hano nka Senko hari ibintu yashyizeho cyangwa yagennye. La Senko SSC ne participeront pas
à un processus dans lequel ils ne seront pas médiateurs. Ngo ntabwo bazigera bagira uruhare mu biganiro batabereyemo umuhuza. Abo ni SSC na Senko. Bo bagomba kuba bibona nka bamwe mu bahuza muri ibyo biganiro. Icya kabiri, la Senko SSC souhaite rester dans la médiation sous l'égide de l'Angola. SSC na Senko barifuza kuguma mu buhuza niyo byaba bigizwemo uruhare na Angola. Rien pour le dialogue, bakaba basaba ko ibiganiro bigomba kubera ari ahantu habiri. Banatangaje aho hantu ho haba ariho muri Togo cyangwa se muri Angola. Ni mu gihe leta ya Kinshasa yo itangaza ko byabera hehe i Kinshasa. Murumva ukuntu bimeze. Ikindi, la feuille de route de Kinshasa SSC5 a été adoptée avec les délégués de la présidence. Ngira ngo na Patrick Moya yarabivuze ko aba delegation muri présidence na SSC na Senko ngo bari gutegura ibiganiro imbere mu gihugu muri Kongo y'ukuntu ibintu byagenda. Ibi byose rero nibyo biriho, ahubwo igihari gishoboka ibi bintu byose bari kugenda bababwira ngo ibiganiro nta bihari. Icya mbere, Tshisekedi yavuze ko atari we wabisabye, ngo siwe wifuje ko Joao Lorenzo abikora, ngo ni initiative ya Joao Lorenzo, ngo ariko narayemeye wari Tshisekedi. Bukeye AFC M23 baravuga ngo niyo yabisabye na ba Joseph Kabila, ariko nyamara abo muri Kongo ba Kalonji na ba Jean Claude Mubenga na ba Tshisekedi bavuga ngo sibo babisabye. AFC M23 tubona yanditse ibaruwa ivuga ko ubutumire itazabwitabira mu gihe cyose batarayisobanura niba bya Doha na Washington bitagifite agaciro, cyangwa se niba Doha itari muri ibyo ngibyo bishyashya byaba bije. Ibisohoye ibaruwa. None Sovora RDC ya Joseph Kabila Kabange nayo isohoye ibaruwa ivuga ko hari conditions zigomba kubaho kugira ngo bitabire ibyo biganiro. SSC na Senko nabo baravuga ko hari conditions zigomba kuba ziriho kugira ngo nabo bagire bate, nabo bakomeze ibyo biganiro. None si ibyo biganiro murabyumva mute? Ibyo biganiro murabyumva mute? Ngewe ndabona Tshisekedi ari gutwara igihe cy'abantu, kuko n'ubundi ibyo biganiro ngo ntabwo bigomba gukomeza hatarabaho icyo bita cessez-le-feu immédiat, guhagarika intambara by'ako kanya. Ni nabyo Sovora RDC ya Joseph Kabila Kabange bavuze ko imirwano igomba guhagarara bikagaragara, abantu bakaganirira mu mwuka mwiza. Bati rero mu gihe ibyo bintu byaba bitarashoboka, mu gihe ibyo bintu byaba bitaraba, ni ikibazo gikomeye da. Bati ni ikibazo gikomeye, kandi koko cyaba ari n'ikibazo. Ubwo se baba bari kuganirira mu wuhe mwuka? Baba bari kuganira se bo simbizi, ariko ubwo nyine hari uburyo baba bari kuganira. Ibyo nabyo byose turakomeza dutegereze turebe, ariko urumva ko impande hafi ya zose zabiteye utwatsi rwose. Ariko nubwo bimeze bityo, dialogue intercongolais it's a matter of time. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Ibi biganiro bigomba kuba kandi bizaba. Tshisekedi azabitinza cyangwa se urundi ruhande runaka rube rwabitinza, ariko ibiganiro bihuriyeho ku bakongomani bose. Ibyo byo bizaba rwose, bizaba nta mpaka zirimo habe na nkeya. Ibyo biganiro byo rwose bizaba. Ikindi nababwiye nacyo twakwiye kuba tuganiraho gatoya, nuko mu mujyi wa Kinshasa, ikintu bita umwuzure watewe n'imvura. Kinshasa ibinyabiziga ntibiri kubasha kugenda. Narabibabwiye umurwa mukuru wa Kinshasa ni puberi, ni umwanda. Ni wabo w'umwanda, ni wabo w'amacupa ya plastike, ni wabo w'amashashi, ni wabo w'imihanda itagira rigore, ni wabo w'ibibi byose. Ubu rwose kuva ejo hashize kugezana n'ubu ngubu imihanda ntabwo iri nyabagendwa, yaramanutse mu mihanda, ni amazi gusa, nta moto, imodoka reka. Yatari umwuzure ni ambutiyage idashira. Hashobora kubaho ambutiyage y'amasaha 10. Ushobora kumara amasaha 10 uri mu muhanda Kinshasa uri muri ambutiyage. Ibyo byose rero ni ibibazo bihari
byo kwitabwaho. Amazi ngira ngo nibyo bintu biri ku mbuga nkoranyambaga no muri iki kiganiro mushobora kubonamo amashusho rwose y'ukuntu Kinshasa bimeze. Ni ibintu bibi cyane umuntu atabona uko abisobanura. Ikindi nanone ubu ngubu icyo nababwira, les montagnes stratégiques, umusozi wa Buruta ubu ngubu wagenzurwaga n'abarundi na Wazalendo ndetse na FARDC, wamaze kwigarurirwa na Twirwaneho bidasubirwaho cyane no muri ako gace ka Pwezero bituranye nyine. Ubu ibintu bimeze neza, Twirwaneho niyo ihari iri kugenda ihakontorora, ibintu biraryoshye cyane. Ikindi nuko muri Sange korera, si ubwa mbere mbivuze no mu kiganiro cy'ejo nabivuze, korera igiye kumara abaturage muri Sange. Korera ubwo hagomba kureba igikorwa kugira ngo abaturage bo muri Sange bareke mu by'ukuri gukomeza kwicwa n'icyorezo cya korera. Biravuga ko rero mu minsi 12 gusa abagera kuri 240 bamaze kwandura iki cyorezo, abagera kuri 12 bakaba bamaze kugupfa mu minsi 12 gusa. Ni ibintu buri wese yagira uko abyumva cyangwa se yagira icyo abikoraho, ariko ubwo namwe murumva ko nyine ni ibintu bitoroshye kandi habe namba. Ikindi nababwiye rero, nabwiye ko turi bunyarukire mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda Bobi Wine ni wenyine uhanganye cyane na Museveni mu bandi bakandida bose uko ari 6 ni uri imbere cyane ngo mu bahanganye na Museveni. Amatora yabaye ntibararangiza no kubara amajwi, ariko we ari kubogoza agatangira ngo Buganda butuvugana ngo buri mu mwijima, ngo internet yahagaze, ngo habaye ibikorwa byinshi bibi cyane, udusanduku tw'amatora twandaraye ahantu hose, abasirikare n'abapolisi ba leta bari gukora ibikorwa bibi cyane, aho bari kugenda bakubita abantu abandi bakabafunga, batubungu bo hari abamaze gutabwa muri yombi. Ibintu rero muri make uyu Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine yabishyize ku rundi rwego, ariko mu by'ukuri dukurikije twebwe ibyo twabonye ku mashusho ayabashije kugaragara, ariko kuko internet yari ifunze, ariko ni n'amakuru muri buze kumva amatora mu gihugu cya Uganda yabaye, yewe yabaye rwose, ubwo ibisubizo byayo bizatangazwa. Ariko Bobi Wine hano yongeye ngo the world needs to know what is happening in Uganda on election day. Ngamahanga sakwiye kumenya ngo ibiri kuba mu gihugu cya Uganda ku munsi w'amatora. Internet switched off. Internet yakuweho. Massive ballot stuffing reported everywhere. Dusana tw'amatora turahana ari hose uko twiboneye. Our leaders, abayobozi bacu, including deputy president for Western region, arrested. Ubwo umuyobozi w'ishyaka rye nyine wungirije mu burengerazuba yamaze gutabwa muri yombi. Many of our polling agents and supervisors abducted and others chased of polling station. Bamwe mu bari bagiye bahagarariye nyine ishyaka rya Bobi Wine, aba agents b'iryo shyaka bafashwe nabi, ndetse abandi birukanwa ku biro by'itora. BVVK machines have failed everywhere. Amamashini agomba kwifashishwa mu bijyanye n'amatora babarura n'ibiki byose ngo yananiwe kubikora. Woni Bobi Wine, the people of Uganda must rise to the occasion and reject the criminal regime. Abaturage rero ba Uganda bagomba mu by'ukuri guhaguruka bakamagana iyi leta y'inyabyago. The world must never give any legitimacy to the regime of blood and shame. Ngisi yose ngo ntabwo igomba guhereza agaciro iby'iyi leta imena amaraso ndetse iteye isoni. Ngo ni Bobi Wine aya magambo ari kuyavuga ataramenya n'ibyavuye mu matora. Ibi byonyine ni ikimenyetso cy'uko Bobi Wine nawe ubwe arabizi neza ko atatsinda Muzehe Museveni. Iki nicyo nababwira. Kandi ubu rwose umunsi w'amatora wari uyu mu gihugu cya Uganda. Amatora ndatekereza ko yamaze no kurangira, igisigaye no kubarura amajwi bakazabatangariza ibyavuye mu matora. Ngenda ndatekereza ko ibi bintu ari uko nguko bizagenda, kandi ko ari uko nguko byifashe.
reka rero mbashimire cyane inshuti zacu, inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV. Reka iki kiganiro tugisoreza ahangaha, asigaye dukomeze tubategurire n'ibindi biganiro. Jye urabateguriye ikiganiro nkanakibagezaho, nari Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mukurikira ibiganiro byacu. Ndabakunda cyane, asante sana.